ajuthathe naye yankuduza inkulunkulu siyambingelela ke emhlabeni wonke yakunomali engodla imoto enkulu incwadi encane ngafunda ukuthi abafazi amanzi befunda behlula ukhiye uvula bonkokhiye sibingela nje wonke umuntu osibuka njengamanje esithe sifuna ukuthi ngoba sihlahla sifundise abantu kodwa ngathi kubantu ikhona into ethi kubalekile ukuthi masikhuluma nabantu kube ukuthi uma e-TV ungayilandeli kahle bese uyayilandela ngoba ikhona into abathi yapreza kuthiwa ngazo subscribe noma yini lento uyithinta ukuthi sikwazi ukuthi simchazele so into ebalekile ne-comment yakho futhi ibalekile ukwazi ukuthi uma ucomment into okhala ngayo sikwazi ukuyilungisa nofuna sikuchaze so namhlanje sizokhuluma ngento ethi isithwalo se-contract ngoba sikhuluma ngento ehlukahlukana kaningi mhlawumbe omunye owazi omunye umqondo makhulunywa ngesithwalo se-contract masikhuluma ngesithwalo se-contract sikhuluma ngento ukuthi esala ekhaya ngoba funa abantu bangizwe kahle masikwenze sesala ekhaya isithwalo se-contract into yokuthi uzoyikhokhela until uziyiqede kodwa into edurayo vele akusinto vele uyikhokhele same time ngoba imali yakho isuke ivele iningi so isithwalo se-contract yinto esazi ukuthi njengoba bazi ukuthi kuyenzeka imoto uyithenga egarage kodwa bese uyikhokhela for 5 years ize kuphela imali yakhona isithwalo se-contract ke into ukuthi sikwenzela into kuyenzeka umuntu ukuthi mina ngifuna ukuthi isithwalo kungabi into engizoyiphatha ezobonwa ngabantu kodwa ngifuna into engizokhuluma nayo siyakwazi ukuthi umuntu simenzele imimoya ewukuthwala azokwazi ukuthi uma ekhulumisa imoya le ikwazi ukuthi mayimlalele kube ukuthi ke lena isithwalo inemithetho egcinayo uma sithema ngoba uzoyifuna sayithi kubantu thina umuntu uyafona simtshele ukuthi malini afuneze ngoba imali vele ethinta idlozi phakathi akuzinto ezikwazi sikhulume phambi kwabantu number 2 into esithwalo number 2 uhlolanga ngoba into siyazi kahle ukuthi siyakwazi ukuyiphoqa kumuntu osekuvaleka izinto bese into ithi ke umuntu othwalayo umuntu onjani umuntu othwalayo umuntu osohlulwe impilo umuntu osothwazama azenzeke izinto siyambamba isigaba sokuthi uneyingane unemndeni abakhona ukuphila abantu ekhaya so bese funa into yokuthi angaphila kanjani ikhona into ethi ke masikwenze into yokuthwala sefuna umuntu ozothi mina mkhulu khona into ethile ngiyenzayo khona isitolo khona lokho kodwa manje ngizotha ngento esilwane noma ewutikolozo noma into ethile emoya ezongilekelela siyakwazi ukwenza into emoya ozoyizwa futhi ukuthi ngesikhathi sifikile ukuthi ikhona into engihamba nayo manje so into lesazi ukuthi awukwazi uyikhokhela uyiqede ngoba imali yakhona akusonge imali enkulu esazi ukuthi izoyenza isiphithi endaweni lokuyona izokwenza ukuthi mabagcwala abantu kwibhizinisi izokwenza ukuthi uma umuntu amathende awahlala lokho vele angungahlali kuthulekile kodwa into edinga ukuthi hlonipha imithetho okunye kufuna ukuthi ngoba khona umuntu othi mkhulu ngoba uthi wena uzosinika into eyimoya sasipoki yini ofuna ngayenzi kulezi zinto ezinye awukwazi ukuthi wenze ucansi phambi kwazo ngoba uma sikwenzele akufuni ulale wena wenze ucansi ngoba uyifundisa umkhuba ezofuna kusasa uhluleke ukuthi uyinikeze wona so imithetho yakhona nje imithetho emincane engahlukile kodwa edinga ukuthi umuntu makayihloniphe number 2 into yesithwalo ayifuni umuntu ongaganiki ngoba into yesithwalo khona okudinga imithetho ukuthi uzokwenza emzini wakho ngoba omunye umuntu mangabe ngenze into yesithwalo kwamndeni uyajika mangabe uzophila kahle uthola abantu ekhaya abazakufuni nomunye ohlulwe impilo aqala sole wena ukuthi engathi nango sithakathaka kwanti inkinga usemzini wakini so umuntu uma ulanda isithwalo kufuna ukuthi nawe usilanda ukini bese uyaphuma uyokhanda umuzi wakho ngoba vele inkulumo ziyosuka qala ekhaya ngesikhathi kuveka imali umsindo omningi oyoqala uyosuka kubantu basemndenini so kudinga ukuthi ke uma sithola lento nje kuba ukuthi sewuyazazi ukuthi ufuna empilweni yinto njalo sithi thina asifuthi sinike umuntu ozothi thina singisahlala ekhaya nomama noma ngizafuna ukuthi ngisekodwa sifuna umuntu ozothi sesifuna ukuthi siphile sidlule empilweni ukhona ke umuntu othi into yesithwalo akufiwa yini ngathi mina kubantu kunombuzo othi ubani wefa emhlaba ngoba wonke umuntu ophila egcineni kunosuku lokufa so ikhona into eshaya abantu ke uthola umuntu othi ukuthwala kuyabulala uthola umuntu othi mama thiwa ngwenzela umuntu onegazi phakathi igazi kunenkinga bese ngithi mina igazi into ebivela ikhona ngoba even abantu abakholwayo uma kuthiwa uJesu ufike emhlabeni waba igazi lemvana
wahlambulula ibivele ikhona le nto ethinta igazi phakathi. Uma uza futhi kubantu abayizangoma, isangoma siyothwasa ikhona into ethi umuntu oyisangoma ufuna ahlabele imbuzi aphuze igazi okukuthwala kwedlozi lokho ngoba vele amamukela idlozi ufana nomuntu othwalayo. So ukuthwala kuningi hlole ukuthi-ke kuyabulala yini wena okuthathayo ukuthwala. Yilo nto engayisho ukuthi sikhona esigodlweni siphinde sibe khona futhi emntubatuba ekhaya lapho ukuthi sazi ukuthi izinto siyakwenzela uyibone. Lekhaya ngathi kubantu abayizinyanga uma ufuna iy'nyosi bayazana abantu abaningi hlala iy'nyosi endlini mbili. Siyakwenzela iy'nyosi uma uyifuna ufike sikhulume nazo uhambe nazo sifakele imali. Uma ufuna into ekhulumayo siyakuvusela yona. Yilo engakusho ukuthi abantu bonke njengoba ngithe uma sikhuluma nabo sichazele ukuthi ukwazi ukuthi into nje sikufuba abantu abaningi basho ukuthi abafundisekile kodwa into ethi ukuthwala ikhona emhlabeni kodwa kumuntu ofuna ukuphila kahle ofuna ukuhlupheka urayda ahlale ekhaya angayithathi into engafuni yena. Siyanithanda-ke nihlale kahle ingudla apha nomali le siyanithanda siyabona.